Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah. Na yarin na kita niyo jaman datu ini. Ngain dalam kapagtawahon sin kami kablal iftar. Hari pa dumatong in waktu sin pagbubuka sin kita niyo. At ini aun biya mga pagpatumtum biya tumtum sin kita niyo rin di majelis ini. Hari na magpaluka, yarin ng Guru Mulia, amon dinilkato waktu ini insyaAllah ta'ala. Itukbal ko siya wairun na rukain din kang Sheikh Al-Masir Albi Waliyatufadal siya dan Kamputan tu anak main. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu fi umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga palanggungan haagama Islam, amuin masi-masi wala nagbati laol, imatagad-tagad sinamuin programa ini. Ibu dain yan hatiranan sin ICOM, iban sin ha Facebook, iban ha YouTube. Itukbal na to in pagsarang sukul po Allah subhanahu wa ta'ala. Inamunyari kita niyo masi-masi halawm kalasig, masi-masi halawm sinamuin ulong iban rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piabot niya kita niyo hasa lagu-lagu iban mabarakat bulan amunain bulan Ramadan. Deng hasababiat to tuwaitud kita niyo mataudin pagsarang sukul natu po Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian niya itukbal ko yung pagsarang sukul maun kaniyo. Amuin yan kamu masi-masi nananay mai nanganganduli kamu hatungod pag-agama. Bangmayan in pagsabar niyo, iwan pagtuntut niyo yan ilmu. Di bulan Ramadan, dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tataud-taud, iwan sa lagu-lagu, pahala, ajar, sawab, isulat sin Allah subhanahu wa ta'ala, halulukisan sin karayawan niyo dito haadlaw kiyama. Palanggungan haagama Islam, in pangadjian na to hamahapon ini, ira kita gumawa dahing hamuin kalabihan iwan karayawan sin pagpuasa ha bulan Ramadan. Sababin bulan Ramadan, siya na iniin sa barakat-barakat bulan. Kan nabiyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin nabi niya, amuin syahar mabarakat siya. Syahrun mubarak. May tadi syahrun mubarak, dahil din ipiaturunin Quran, pialabiin amuin pahala, sin tiap-tiap amuin ibayhuan ibadat, mahinang sinipon niya. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bunal tuod in bulan Ramadan, dan doon piaturunin Quran. Inna anzalnahu fi laylatil qadar. Di hadumini, dilan kita dum laylatul qadar, sa lagu-lagu iban sa rayaw-rayaw dum, sarta di ray sa piaturunin Quran. Palanggungan haagama Islam, in bulan Ramadan ini
hambuk siya sa baban, hikasud na to palawom sin sulga. Pamanga sila amuin tiyayma sin Allahu Ta'ala in puasa niya, diha adlawan sin bulan Ramadan, akatiliugan tibuok sin bulan Ramadan, na inini sababan dahon siya sin Ramadan, palawom sin sulga. Pasurun siya sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, palawom sin sulga. Tiya tagamahan siya hambuok lawang, wayroon makasud dugaing buat malaingkan silara. Amuin mga sila yaon nagpupuasa habulan sin Ramadan. Kaya riwayat din kan Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahad gairahum yuqal ayna as-sa'imun fayakumun la yadkhulu minhu ahadun gairuhum fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. In hadis ya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, pagtawagon siya muttafaqun alaihi. Magkulang maglabin makna niya mga palangungan haagama Islam, bunal tuod. Lang sinar Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halawom sin sulga, bunal tuod halawom sin sulga yaon, hambuok siya lawang. Pagtawagon siya ar-rayyan, ingan sin lawang yaon ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah. Dan doon sumud in mga magpupuasa sa adlaw kiyamah. Wayroon makasud dugaing buat malingkan silara. Tawagon sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayna as-saimun. Hawno na in mga magpupuasa. Fayakumun, na tumindog na sila paggatiyawag na sila. Sumud na sila palawom sinamuin lawang sin sulga yaon. Wayroon na makasud dugaing. Faida ad-dakhalu, na apabila sila nakasud na matupalawom sinamuin gate yaon silawang yaon, wayroon na makasud misan hambuk palawom yaon. Ummat al-Islam, in hadis matampal manunjuki paamuin kalabbihan sin pagpuasa, hambuk siya sa baban amuin ini hikasud palawom sin sulga. Hambuk siya sa baban hikasud palawom sin sulga. Ang kanadiha ini magkulang maglabihi, timunga na in puasa na to, tubay na to ayaran umiran sin ka-ikhlas, iban paglayo sin liangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di habulan ini sabab di mapula-pula in pahala tutungbasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tiyayma sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in puasa na to, ngayon na to po Allah Subhanahu wa Ta'ala bang mantay maun niya, inamuin pagpuasa na to sabab hambuk deng ha mga karayawan ini madawhat sin nagpupuasa adlaw kiyama, in pasuran siya ini pasurun siya pahambuk lawang amuin halom sin sulga, ang pagtawagon babur rayyan, wayroon makasud dugaing buat malaingkan amurain mga sila nagpupuasa. Hikarwa niya, in hikarwa hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya riwayat ti Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, qala sallallahu alaihi wasallam, lang niya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu anin nar sab'ina kharifa. Riwayat daysab, ya riwayat Imam Bukhari wa Imam Muslim, amuin muttafaqun alaihi hadis makusug labdasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lang niya ma min abdin, wayroon deng hambuk ipon, yasumu yawman fi sabilillah,
amuin mamuasa yauman angkad lawharan fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika yauma wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Buat malaingkan palayuon sin Allah subhanahu wa ta'ala intibayhu anniya hadlaw qiyamah daing hanarka kapituan tahun. Amuyat tuin pahala sinhambuk ta umamuasa karna sin Allah subhanahu wa ta'ala fi sabilillah. Palayuunin ginhawa baran niya. Intibayhu an niya deng hanarka kapituan tahun in layo niya. Allahu Akbar. Langsin mga ulama, yauman fi sabilillah, bukun sa ini lang niya pagparang haran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isa isiu-siu lang niya amuin. Ini namuasa rin doon. Alam sim pagparangan yan, misan na kumanhang kadlaw, yauman fi sabilillah, palayuon sin Allah subhanahu wa ta'ala, intibayhuan ning ginhawabaran niya, kapituan tahun. Hambuk, makna sin hadis, yauman fi sabilillah, amuin ikhlas karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, misan pengkaunan niya bukon amuin nagpaparang. Atin niya mamuasa sin katu tan yubihaon. Bukun kita niyo halom sim pagparang. Karena sin Allah subhanahu wa ta'ala namuasa kita. Bang tiyayma sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk sa jaring mga puasa ta. Diha bulan Ramadan ini, palayuon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inuno, inamuin ini, ginhawa baranta intibayhu anta, daing haa pinarka jahannam. Palanggungan haa kama Islam. Bunal tuudin magpuasa, nasabot ta kain na sababan siya hikasud palom sinsulka. Hadis si karwa ini, sababan na isab siya hikalayo, pa ini deng hanarka. Deng hasababiyat to ayaran ta, in pagpuasa ta ini, na sinagita, putusun ta siya sin ka-ikhlas, salom sin pangatayan ta. Putusun ta siya sin pangangari, pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumtumun na to matayma siya. Matayma inamal ibadat na to kataan, da hindi siya tumaytay ataw akan subay siya mabutok sin ka-ikhlas. Bukon siya paningod-singod, bukon siya pangita-ngita, bukon siya pangagad-ngagad. Sumagawa karna hinang niya ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa niya amuin subay miyagad siya. Abiatan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adan hatari kasin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin suway kita untain mga sahabat radhiyallahu anhum. Biadinin pagpuasa nila. Biadinin mga salafus salin pagpuasa yung pag-umid nila sin puasa nila. Sabab kaya ingatan nila in puasa ini. At tatkala siya tiyayma sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayro untong masdugaing. Bang bukun sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan palayuon kita ring hanarka. Sarta maputus kita sin ulong iwan rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palanggungan haa kama Islam. In hikatu hadis amin riwayat ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaihi raisab. Amuin kaya riwayat di Imam Bukhari iban ni Imam Muslim. How po makna niya? Sabdasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isiusiu in mamuasa, habulan Ramadan, karena pamarat saya niya po Allah subhanahu wa ta'ala, bimana ikhlasin pangatayan niya po Allah, iban sinuno, hangad hulat niya hapahala, tutung basan, hirihilkan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhambih. Ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pardusahan niya nakauna. Allahu Akbar. Palanggungan haa kama Islam. In hadis ini manunjuki. Bang tiyayma in pagpuasa ito. Iban ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Angad hulat ten pala tutungbasan. Hambuk siya sa baban hikaampun sinkatan pardusahan na to. Maklum kato tanwin manu siya. Deng naman paminuto padyaman padumi man sinadlaw. Nagkakasa sadya nakakahinang sadya dosa. Sumagawa yari habulan Ramadan. Paksa kato tanyo katan. Dilan kita nyo chance magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala.
tirana na mo in hikapakpak sin pardusahan nato. Amo na yung pagpuasa nato. Pagtangka nato sin hapdi iban sin uhaw. Iban pagtangka nato sin hawa napso nato pamangi. Amo yung dialiangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nato na hinang natibuok. Inamin pagpuasa ini karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sinamuin tiranan yagad na to biya din yung pagpuasa sin mga nabi, sin nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban sin mga kasahabatan niya hambu kini hikasod na to palom sin sulga, hikalayo na to palom lang deng hanarka, iban hikapakpak sin pardusahan na to. Bangamuin nakalayo na kita deng hanarka, napakpak ning pardusahan ta, na wayron na dugaing ini datungan ta buat malengkan amura insulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya angut-angut sin kita niyo bariman, tiyata kama sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanga siu-siu amuin namarat saya kanya. Di hadis ini bang mo kitaon amuin tiarbiya kita sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-ibadat. Sababing pagpuasa bang mo kitaon, nalangkum niya india akan iban sin pianglangan. Ang kanin maksud sin pagpuasa, lang sin mga kaulamaan na to, pagkarungugan na to, amo na in maksud hasupaya mapuso na to yung pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis na batbat na to kaina, amin isusuyin mamuasa, habulan Ramadan, ampunon sin Allah ta'ala in pardusahan niya. Sarta palayuon siya, deng hanar ka jahannam, iwan pasurun siya palom sin sulga, sabab nara niya. In matan pagpuasa, pagtraining kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan ini, amuin huminang sin dia akan lumayo sin liangan. Dungugon na to bain wasiyat sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hambuk adlaw, amuin wasiyat niya kanamuin ini kanya mga sahabatan niya amuin dimurungog kanya yaon halikusan niya nagwasiyat siya long niya isiu-siu long niya amuin kumawa sin 5 pangadjian, 5 kabtangan ini. Sarta amuin hinangon niya iban sin ipanghindu niya isiu mabaya mamagbog kaniya. Riwayat din ka Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ya'khudh min ummati 5 khisalin isiulong niya in kumawa mamogbugi. Deng ha umat ko sin 5 bang mari kato 5 kabtangan 5 ilmu paya malubihin na magawa amon bogbugan niya hinangon niya au yuallimuhunna man ya'malu bihinna atawakan ipanghindo niya hay si sumabaya mamogbog kaniya lang Abi Hurairah radhiyallahu an lang niya qala qultu ana ya Rasulullah long niya nagiku aku ya Rasulullah. Qal long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadi fa addahunna fiha. Kiawa niya long en 5 ko. Ang palalong niya itong niya rin doon siyabot niya na in 5 parakala yaon. Summa qal ittakil maharima takun abadan nas. Kabuga kaulong niya. Hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala ikaw na yan imatan bal ibadat. Ikaw na yan imatan nag-iibadat deng ha mga jumlahan sin manusia. Kaisan niya. Ikaruan niya, warda bima kasamallahu lak, takun agnan nas. Pagrida kau. Sinamuin, kaya bahagi kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatungod sin kahalan di hadunya deng naman haridjiki hakawasa. Hakahalan sin kahuyanan, ikaw na yan insaraya-raya manusia. Bangkaw amuin ini na kontento na rin doon. Wa ahsin ila jari katakun mu'mina. Pagparayaw ka hapang daigbay mo. Mahinang kaw yan mu'min matan pa Allah subhanahu wa ta'ala.
atawakan mahinangkaw ini mamamarat saya. Wa ahibbulin nasi ma tuhib li nafsik takun muslima. Kabaya ilong niya bihan, unuin aun ha mga manusia, biasin ini kabaya mo, aun hagin hawabaran mo, ini kau mahinang itong kau matan muslim. Bima na rendi, atin niya bang aun, kita takarayawan, atawa mabaya kita rilan karayawanin pagkahitayaon manusia, biasin kabaya taon kato, mahinang kita matan muslim. Wala tuksirud dahik, fa inna kasratad dahika tumitul qalb. Long nyabihan ayaw rapataura in pagkatawa mo. Sa mga long nyabihan sabab in matao din pagkatawa. In tumao din pagkatawa mo, makapatayan sinamuin ini pangatayan. Amuyat tu in 5, biyaita sin Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumarang di bulan Ramadan, in wasiyat niya mo in pahapanjarihon kita niyo. Atawakan magpaaw nuntayin ginhawa baranta. Amuin a'badan nas, amuin panagnaan, wasiyat itong niya matukan Abu Hurairah, amuin lang niya ittakil maharim, takun agnan nas. Atin niya lang niya, kabugai, inamun hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahinangkaw, amunain matan mag-iibadat, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala deng hajumlahan sin manusia. Bang mo kita undi bulan Ramadan, subay ta tinggalan in mga hiyaram. Asupaya rin din maksud sin Ramadan, training kita mo in mahinang matan mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan na bang mo kita haadlaw sin Ramadan, liangan kita minum, liangan kita kumaon, liangan kita sumukpa ini ahlita sabab sin hawa nafsuta. Misan pa ikaw na niharu kaing bulan hialal atat kala di bulan Ramadan haadlaw niya hiyaram kato. Subay taagaran sabab hiyaram ini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang takya tinggalan ini. Amin kataan hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala lam sin kabuhita. Sambil nadya kita dagpakan sin kamatay. Na ini mahinang siya amuin. Kataitelan kita a'badan nas. Inhati sin a'badan nas, atin niya sigatut tafdiliya. Iwan superlative siya. Iusal sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarah. Amuin, aun piagbiddaan sin abid, iban a'bad. Takun a'badan nas. Hatinin abid, amuin mag-ibadat sadya. Sumagawain a'bad, atin niya labi mag-ibadat siya. Narendi mga palangguan haagama Islam, bangkitaon mo yung mga kasahabatan, iwan salafus salih, habulan ini piupuspus nila, in kaagi nila tuminggal sinamuin, ini hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan nintong bas na balikantay na mo inasabot tatu hadis kaina, pasurun palom sin sulka, ababur rayan iwan palayun, kapituan tahun ding hanarka. Amuin tahun akhirah, tahun adlaw kiyama. Laong si mga magsasal sila, inang kaadlaw, den dito haadlaw kiyama hang katahon den di kato. Iban sinamin ampunun sinallahu talimpardo sa hanta, na palanggungan haakama Islam, biada kita biyaitaan, hawasiyat sin ini nabi, ha ilmu niya 5 kabtangan niya to, amuin papa ini ayuputun kato, papahinangon kato, papakabukaon kita ring hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab in pag-ibadat bulan Ramadan, subay siya maputos, sinamuin ka ikhlas, iban diakan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, muna biya diin kaagi, subay kita dumugtol sin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habihat tulago sin pahala tutong basan. Yakaw tay manghud ko agama Islam, piatumtuman kita niyo sin Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kaingatan tuy niya. Iban sin Tuhan niya Rabbul Alamin, hangkan nabihaon kato, mataod nagpupuasa. Yaon da dimurugtul masitabi ayaon sin maksiat hiyaram sin Allah. Doon nakapaghusaha hiya haram. Sa insya yaon makusog magpuasa. Naginitatabarro, nagdirihil bukaan, nagpapaiftar. Sumagawa yaon da masi-masiwala siya miminig. Deng ha ini usahan niya hiyaram. Yaon na'y nagpupuasa. Imaatod pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dimurungog pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa nagpupuasa yaon. Nagpupuasa.
yaon na nagpupuasa, di magsambahayang. Magsambayang sadya bang tarawi, magatsambayang isa, tarawi sadya. At paningod-singod, pangangad-ngagad sadya, bukun kal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon na magpupuasa, atin niya amuin nagtutumbi, jijingki, naghihikid, nagpipitna, nagkakatan, atin niya amuin timurugtol sin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon na kaibanan, in waktu nila, ini panagad-tagaran sinamuin pagbubuka, amin imatud, kimakalang, nagigame, naguno nakatan, mga ka-Facebook-Facebookan, atin niya dimurug tulay sab, atin niya dimurungog si mga music, ini kimakalang sin music, panagad-tagaran lang niya buka, kalang-kalangan tanah karaoke ini hatawa ka na video. Na'udzubillah, mga yan hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kaibanan, in pamukaan nila haram. Amuin uno yaon, timatagad sila sin buka. Sa inyalop nila yung bukaan nila hiyaram sin sara, hiyaram sin agama nato. Nenyat to mga palanguan haagama Islam. Aun waktu hadlaw kaya, mabukunto daon waktu. Ibiyayta sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumatong hadlaw kaya, mawayron mahasil na to. Sin puasa na to buat malengkan amurain amuin uno uhaw iban sin hapdi rubbas saim laisa lahu jaza illa al-ju' wal atas aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lang nya nagkangingi na nagpuasa wairoon nakawdawhat niya daing ha mga pahala sin puasa buat malengkan amuren uhaw iban sin hapdi unuhangkan unumaita sabab masi-masi niya radiurugtol halong puasa siya inamun hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian niya lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yada qawla zur wal amalu bihi falaysa lillahi haja an yada ta'amahu aw syarabah. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lang niya laysa lahu isiu lang niya inamuin ini di niya kabutanan. Di niya kabutanan inuno inamuin pagbisara mangi iban paghinang mangi di maghajat in Allah subhanahu wa ta'ala maghajat inamuin Allah subhanahu wa ta'ala tinggalan niya yung pag-inom niya ay pagkaon niya si pag-inom niya hadlaw sin Ramadan palangungan haagama Islam diha ini amuin bang talilingon inamuin bulan Ramadan ini piapu kato inamuin hawa nafsu ta dengan maksiat iban piapu kato ingin hawa baranta magibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala pila pala yung 5 bay adlaw cekun tabang biya dinin amuin epekto sin pagpuasa takato dumatong yung pangasubo pagin hawa baranta bangin kaunan tari magsasambayang haway pasimudin bulan Ramadan. Bangin kaunan ta magtutumbi tabi ayaon maglilimot magjijing ke maghikid habudo kayong bulan Ramadan. Laong sin bahasa beon magmamarites. Bangin amuin ini di kita magmamarayaw tao yung pangadatan tamangi. Di ha bulan Ramadan nagpuasa kita napinda na maray. Aon nasyungan si pag-iman ta. Aon nasyungan si pag-ibadat ta, atin niya hihinang tanin dia akan sin Allah, iban lialayo ang tanin liya akan sin Allah, amuinin pangasubo-subay adlaw-adlaw ya asubuta, hasupaya dumayaw, in pagpuasa ta, amuin aon efek, amuin iyan sin Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattakun. Naamuin, ya kamu mga bariman na mamarat sa po Allah subhanahu wa ta'ala. Yardo namo na kanyo, in pagpuasa biasing kapardo namo sin silamin na kauna rin kanyo. Mura-murahan madawhat niyo, in uno, inamuin ini, pagmabuga po Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda sining pagpuasa ini, paanibon kita hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, puas sinamuin inhiaram lang sin mga ulama
siya na had boundary sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanna inagi nila mga salafus salih, bukun lang niya inmatan pag-ibadat. Amuin uno, bukun inmatan pag-ibadat, amuin huminang kau sindiakan sin Allah. Tumindog kau sin qiyamul lail. Iban sin miagad kau sindiakan niya sumagawa. Inmatan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin huminang kau sindiakan niya, iban lumayo kau simpiang langan niya. Yan na sinasabot takain na. In ginhawabaran na to, masub kita niyo. Papagjamaon na to, papaghambukon na to. In pag-ibadat, iban sin paghinang sin maksiyat. Yan sinasabot takain na. Mag-ibadat, magsasambayang, magpupuasa, sa inusaha haram. Mag-ibadat, magpupuasa. Atin niya, magkakataan sa limalanggal sinsara. Himinang sinhiaram sin Allah Ta'ala. Magnanasihat, magini papatumtum, maghuhutba, maghihindo sa limalanggal na sinnasihat sin Allah, sinsara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Himinang sinharam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hangkan na hadlaw kiyama, isyusin limalanggal sinsara. Bukun ikhlas ingkay na kakahinang na po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab himihinang na si sinhiaram sin Allah na mataod ding mga guru. Iban mga alim guyurun sila pa pinarka jahannam. Mataod ding mga dayahan. Atin niya magnanapa karendi hadunya guyurun sila pa ini adlaw kiyama. Ding mga mujahidun, mga magpaparang sabab sinin kanila bukun ka ikhlas po Allah Subhanahu wa Ta'ala guyurun sila pa pinarka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Kan na mga palangguhan na agama Islam. Bukun sadyain pag-ibadat tinihamu hindi akan. Sambiling pagtinggal mo sinhiaram sin Allah na ini sa lagu-lagu ibadat for Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo ba? Inayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab lang niya, ayat lang niya, uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wa batagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadid minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. In ayatin ing kahaupuan niya, siyara katu, lilay katu sin Allah Ta'ala dagbus bang biadiin in pagpuasa. Biutangan niya had, biutangan niya hudud, ay bangkaw mamuasa? Bangkaw magpuasa, atin niya, amuin, bangkaw magpuasa, dihilan kau baita. Sinamuin ini sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ubus niya man biatbat. Inamuin pagpuasa na amuin ini uno yaon biyaitaan niya in mga pianglangan. Hindi kau papasukon sinini paahli mo. Halawm sin adlaw Ramadan, sarta hati niya tiangkaan mo, daing hapajar, sambil pamagrib in pagpuasa, na iniyan hati niya, amuin, iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, had niya, ini atin amun hiaram sin Allah, impasaymiyan lang yan yattu hududullah, tilka hududullah, mga hiaram sin Allah, fala takrabuha, ayaw kau long niya bihan amuin ini matubihan sukun mo inhiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab iniyan boundary sin Allah di kau papasuron papasukun ayaw in huminang pasusukun di kita amuin pasukun pahiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan haagama Islam ini dumagpak haadlaw kiyama bang tari umiran inamuin pag-amal ibadat na to. Uno-uno na tibayhuan ibadat. Ini hati niya dumatong siya. Waadlaw kiyama habaan mansura. Habaan mansura. Bihambuk riwayat hamakna niya.
amuin laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam laong niya la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bi'amali amsali jibal ittihama bayda. Bunal tudlaw niya kaingatanku dengha mga kaum, dengha mga manusia, dengha mga tao. Sin ummatku dumagpak dumatong sila hadlaw kiyama. Nagdara sila sin amal ibadat nila biya lagu biya taud bud. In taud sin amal ibadat nila biya taud bud. Sumagawa fayaj'aluha Allahu habaan mansura. Hinangun sin Allah subhanahu wa ta'ala habaan mansura. Wairu namuin kakitaan nila wat malengkan biya dakuman bahun bun tawakan pahukpuk. Qala Sauban Langi Sauban radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sifhum lana, baytay ba kamu? Sifhum lana, paragbusa kamu, describe kamu. Jallihum lana lanakuna namin wa nahnu la na'lam. Long niya, paragbusa kamu, pahantang kamu. Ada kala mahinang namu, di namu kaingatan. Qaal long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma innahum ikhwanukum. Ampain silayat tulong niya tay manghud niyo. Wa min jildatikum. Daing hamang iban daing hamanga hati niya ini pais niyo. Bagaimana tay manghud niyo dugo niyo. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. In sila kumawa sila magibadat sila dum. Atawakan maghinang sila sinununo na ibadat. Biya day sabsimpag ibadat niyo. Walakinnahum qaumun sumagawa in sila. Walakinnahum qaumun sumagawa in sila yaon. Idha khalaw. In mga tao yaon. Apabila sila. Idha khalaw bimaharimillah. Intahakuha. Apabila sila amuin. Hati niya. Ini kaisa-isahan. Yauna-unahan nila. Inhiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na dugtulon nilara, hinangon nilara inhiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin mga ulama, bunalong yan ini among mga hinang fahsa, hinang pag-ini mangi, na inhiaram sin katan, inhiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala mataud. Bayin, al-haram, al-halal, wal-haramu bayin. In halal, iban sin hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, piatar rangkatu sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nari mga palangwan agama Islam. Makawa tahawasiya tabaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misan patuy biya din taud amal ibadat ta. Bang tamuin hihinangan di kita magtaubat. Amuin hauno hapiang langan hayaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masih-masih kita yan usaha taharam. Masih-masih kita yan nakakahinang taharam. Masih-masih kita yan hapagbisara taharam. Masih-masih pangatud tapaharam. In lima yang pangangaput yang hinang tasin hinang haram. In si kita yang mapanaw-panaw tasin hinang haram. Dumatong hadlaw kiyama maglawag kita niyo. Sin pahala na to, sin amal ibadat na to. Misan biya diinin taud niya. Ummat al-Islam, muna-muna in wasiat ini muna-muna paginhabaran ko mahulikan niyo. Jadi kita niyo biyon habulan Ramadan. Biat kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pia wajib ka to in tuminggal. Sinamuin liangan hiban huminang sindiakan. Pagtataubat. Bangsaw pa maaon na hinang tabiat to narurugtul ten hiaram sin Allah. Chance na to dakula. Jadi kita niyo habulan Ramadan. In magtaubat kita niyo po Allah subhanahu wa ta'ala. In bulan ini bulan pagtataubat, bulan pag ini ibadat, bulan pagsususun sin hinang mangi, bulan pagbabalik po Allah subhanahu wa ta'ala. Suminang kita sindia akan sin Allah. Magmabuka kita ni po Allah subhanahu wa ta'ala. Magtaat kita ni po Allah, iban magtaat kita ni po Rasul. Sambil nadya kita ni udagpakan sinamuin kamatay. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Pag-ibadat kamu po Allah subhanahu wa ta'ala, iban ayaw ko magsakutukan niya. Iban long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pag-ibadat ko po Allah subhanahu wa ta'ala. May nang kawabadan nas, mag-ibadat po Allah. Sambil nadya kau dagpakansin kamatay. In mahuli niya mga palangguan haagama Islam. Magsukul hapang ini nainghug niyo yan hatiranan. Iban yan sin kimi kita,
haka-live-live sin Facebook, iban di murungog ha YouTube, magsukol kanyo katan, magsukol day sa hamaas na to kalasahan, bakang patuan Zakaria Muhammad, amuin dilan kita waktu, amuin lumingkod di haunahan niya, amuin ini dumihil pangadjian, ini maniu-tiyo, nabang-aon sa upa mahilalawngan wala imamo, labi luba na mga kabtangan, aw tapa kapagbatbat sin hadis iban sin ayat, ando mga yaw ko kamapan inyat turing ha mga kahinaan sin ginhawabaran ko, bang sa upa maon imamo, iban kimugdan inyat turing ha taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang mayang papagbarakatun sin Allah, in kabuhin na to di hadunya, taimaun sin Allah subhanahu wa ta'ala na amal ibadat na tukatan, iban katilusahan, kalayuan na to, katibutan na to, in paglayo sin maksiat, iban pagdugtol sin uno-uno nahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala katutanyo. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li walakum walisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Salam kasila samon kanyo katan wa akhiru da'wana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.